Hi, kumusta? Kakaanakan? Daytoy man ni Auntie yung arod. Pasalamat ako amin nga agsup-suporta kini Auntie. Nga shock ni Mildred, madikam mo no sino dayta ibagbagayo nga Mildred. Sino ba dayta? Naghimas nga karon ka man dayta nga Mildred. Makitak lang dayta nga Mildred. Pakibirok man ni Mildred, ipabox yo, ipadala yung kinyak. Nga si Bibingag. Shakti mangibos kinyana. Yung dayjay nga rod. Agdamdamag, dana niya tinagan ko. Well, agpay aya maklanganan. Kaya't ko pugtuanan niyo tinagan ko. Tapos jay makapugto. I-mention ko, jay sumarunong video ito nga to. Sige nga ron, adlalaingan nyo, agi yung nagpintas nga na, ganti pang pugtoyo. Gamin, malayo, mga abak kayo, mahay kayo. Nga ma, since day off ko tata, when busy at nga talagan, bali nagbawas ako nga roda niti, kirak nga kasilyasan, idiin lang nga kasilyas, tata lima lang na, nagbawas akon. So, medyo nababaan, iti padpadalak ti pamilya kon, nagado nga rod, ti request, nga video adamat ka rod ti trabaho ni Auntie, yung amoyo mat, kailangan nga biyagan ti pamilya dita Pilipinas, nga nagsasadot, at talaguray ti manabtuog ti aramiden da. Handa pa'y among agpasalamat no naaladan, dagita padala ken pauit ko. Kablaawak mat amin nga OFW nga padak, lalo dagi jay kumkumarik dita abroad nga agkir mat laang. Go tayo mga kumarik. Basta nga talaga tibiyag. Parang sa akin kayo, babaan nyo. Basta, agbuya kayo nga kananayon dito page ko. Tapos, ayan ti YouTube account ko. Tatlo maragsakan ni Auntie yo. Kat bago nga rod nga agsardang, dahito nga pakundaway. Kat ibat siyang kayo tumay sa nga kansyon nga paborito. Paborito talaga jay isam. Amoyo? Amukmat. Sige, agkakansyon tayo amin. Baka nyo nga amo dajay ko isam. Kananayon da nga ipatpatugtog dayta iti palanitan, punsyaan, nga kunada. So nga papaboritok dayta, malaglagip ko agad babarkadak idi nga nakabanikas, iti nagado nga supot, nga pagkabilan mi dagay tabtaba. So dayto nga rod, agdangag kayo. Isem. Umisem ka man biyag ko. Naunawagan, daytoy barukong ko. Tay isem mo, isot mangay ayo. Daytoy pusok, napnak ti isbo.